ngasi ayu phongkiba tungan ba manipuri siphongsing amasum thokiba thodu wathok digi maruobe I pausing khongasaraga manipur top channel gi maike digi myamna thamjegi ahanbada sanaleba poxi da phongma maruobe paukhara eviction miyamgi mikap miracle takidre woyel sangda wakasana bagi kudong saba phangan kidre personal listing amana laklaga wai thodu yum humfuga mapan sidokre miyamna irang horakpa ngamdana ba amasum lenga ki pandam phangna bagida manipur police ki personal listing ama romna ngak sialaga protected forest ki sarugam oidibu wai thoga amasum usoi pokpi gi mafam kyada kanglon kaina sajilamba yum humfuga mapan broken amasum excavator tare sejinaduna thudekre mafam dura leramba misam miyam singna makhoi gi yum sing amanga ta thuan bidana ba haijaba kapsa laujaba ama fawba mafam dura lakibo official amatana tabikhidre masigi sumatakta hokiba irai gi numidang wairamda eviction gi notice pikiba amasum thangjamadi numaijing shuti oikibana woyel sangna satnanabagi matam su phangidre masimak lengakna awang bathakta pangthokpa arun bathaba amani haina awaba nanglaba singna pauksi asida haidi thajaba yaba mafam digi phangba pauna hai masing yamlaba state force ki personal listing amarom ayuki pung tare tabadigi asobu lanpham ama khudum chalagi haibigi matogum wai thawam sum usui pokpigi area da thomsilaki additional chief secretary ms khan thawal gi deputy commissioner Anthem Subhas Thawal district police ki sp Hawbizam Jogesandra chief conservators of forest Longjam Joykumar amasum dfo Thawal ts Lokendro sing musu eviction gi site aduda lakpokhi eviction taunabigi matamnga numidang wairamgi pung manga phaw pikiba amasu mangjolona lenga ke asoma force amaga loinana mafam aduda thunglarabadagi di lana khundare hariba miyamaduna masa masagi imungdagi posai sing mapana puthoklaga thamjaba natana pambai ama phawba laikide masing yamlaba police personnel sing aduga muknanabagi mikup ama phawba matam lauduna makoina lairiba yumdagi posai sing khudong thiba thokloidaba mafamda hondoknaki sai noriba angang sing mama pa oibisingi matauduna tingak gengnaduna lainaki asumna awamasa langnaringai duda excavator ama amasum rockland ani thungladuna mathang yumsing sidoraki yum sidopada lupa lakaya marum sangna saba building amasu yawbu uki chief conservators of forest ccfl Joykumar hai ngasigi eviction asi yum humfuga mapan target tauribasi kanglon kaina sajinwa yumsingni masida pata pairambasu yauri pairamdabasu yauri adubu pata sing adubu dc thawal na cancel tawkibani maramaduna mafam asida karigum issue amata laitrabani na ngasigi eviction asi sathabani ngasigi sidogliba yum humfuga mapan asi khaktanate makata na area asida lairiba kanglon kaina sajiliba yumsing asi niyamgi matungina process luweraba matung takthokpagi thabak sathakigani ayambana su identify tawul lusilaklabani miyamna su reserve forest amade protected forest ki area da pata lodunu yum sajina na bhona bigeno pata pairaga leiba yagan habu wakolon adu su thadokpiyo haina mangna makata ki ngasi ge eviction adu lusilaklaba matungda dfo thawal ts lokendro na pawmisin hai usoi pokpidagi waitho phawbagi marakta kanglon kaina sajilamba yum humfuga mapan sidoki basina yum kunthraga mangadi masa na sidoktuna department na tawribe eviction sida full corporation pb duna mateng pangbiraki ngasigi yum humfuga mapan takthokpa sina ahanmani makata na takthokigani mafam sida kanglon kaina sajinba yum chamaga marfu hena leiri matung tarakpadasu Guaro Reserve Forest Thongam Mondum Reserve Forest singba mafam singna kanglon kaina lam khopsi liba singsu takthokpa hauragani hairaduna Reserve Forest amadi protected forest ki area da lam khopsi liba singna hainaba naidana masa na matam lairingaida handokpiyo hainasu appeal tarakli panba yabadi waitho protected forest area gi encroacher singda matik saba document sing potho o haina june ahumda thakiba notice ki matungina encroacher singna matik saba document sing puthokpa ngamdabadagi waitho protected forest area gi manungda piramba pata Zamabandi sing DC Thawal June taraga mathugi nungthulpu munga phawgi manungda encroacher singna masa gi lam sing adu biket tawnaba khangan ki balekhrabani Nakalamaromda protected forest ki saruk amasu oiriba waitho amadi usoi pokpigi area da kanglon kaina sajilamba yum humfuga mapan ngasi masing yamlaba police force ki akanba section thoranga loinana thugai khraba matung mayum leijadraba suraga sajaba mi kyadi kangauna duna lehori sak thongpham leitabana angang singsu tumin yengduna lehori kharamana phi khanduna sak thonghori broken amadi excavator season aduna yum sidokpa
ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯁꯥ ꯉꯝꯅꯗꯨꯅ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤ ꯍꯅꯨꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤ ꯑꯃꯅ ꯈꯥꯎ ꯁꯥꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯐꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯒ ꯁꯥꯖꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯇꯦꯡꯊꯥ ꯈꯣꯜꯅ ꯅꯤꯜꯍꯧꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯤꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯐꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯌꯨꯝ ꯊꯨꯗꯦꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯆꯥꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝ ꯊꯨꯗꯦꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯤꯡ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯐꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯈꯣꯡ ꯋꯥꯈꯣꯡꯗ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯂꯒ ꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯕꯣꯔꯥꯅ ꯈꯥꯔꯤꯕ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯆꯠꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ NH 38ꯇ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ NHIDCLꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 38 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯇꯛꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯄꯥꯗꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯁꯣꯏ ACꯒꯤ MLA ꯁꯄꯝ ꯀꯨꯟꯖꯀꯤꯁꯣꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗ NHIDCLꯅ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗꯨꯗ NHIDCLꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯝꯈꯩꯗ ꯂꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯛꯂꯝꯂꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯜꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯆꯟꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯈꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯡꯂꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ NHIDCLꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯦꯟ ꯑꯅꯤꯈꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯂꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯛꯂꯝꯂꯒ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ NHIDCLꯅ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯈꯝꯊꯦꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯟꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯟꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯆꯟꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ NHIDCLꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯦꯔꯦꯅꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯍꯥꯏꯋꯦꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯒꯗꯀꯔꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 4 ꯂꯦꯟꯗ ꯑꯣꯟꯈꯠꯈꯤꯅꯕ ꯇꯛꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ NHIDCLꯅ ꯅꯪꯍꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯕꯤꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯜꯂꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛꯌꯦꯠ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯝꯂꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ PWDꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ PWDꯒꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅ NHIDCLꯅ ꯊꯤꯀꯥ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯊꯤꯀꯥ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯤꯀꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯁꯨꯕꯗꯤ ꯈꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯧꯅ ꯁꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ NHIDCLꯅ ꯀꯪꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯥꯒꯥꯃꯄꯥꯜ ꯄꯔꯦꯡꯗ ꯌꯨꯝ ꯈꯔ ꯏꯕꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯨꯝꯕꯨꯁꯤꯡꯒ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ SI ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯕꯨ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅꯕ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯅꯅꯥꯎ ꯃꯤꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ SI ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯣꯔꯥꯜꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯇꯦꯔꯦꯁꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯀꯪꯃꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯇꯦꯔꯦꯁꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯔꯣꯝ ꯐꯔꯛꯂꯕꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈꯤꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ SI ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ
पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखिबि लैखिद्रब ननाउगी मदोमसा आरामम ओंगबि लाताना हाय हौखिबा मे अनिदा लैखिद्रब ननाउगी असिबा हक्सांगसी हौजि फावबो लोकसिनदना लैरिबनि एसआई जितेंद्रोगी मथत लौखटफम थोकप लोगेब थबक मतिक चाब सेरा पीद्रिब फावबा असिबा हक्सांग असि लौखिरोय करिगुम एसआई जितेंद्रोबु थदोखिबा तारबदि मियामगी ओइबा अचौबा इहौ लाखनि मधु खंगना लेंगा अमदि पुलिस डिपार्टमेंटना पाइखटफम थोकप थबक पाइखटपियु लैखिद्रबगी लुइनबी अमदि मसा अहुमना ओइहौरिबा फिबम असि लेंगा अमदि लेबाक मियामना खांबिदुना मखोइगी मपुकनिंग पेनजनबा मिसी सिगी चपचाबा वयल सथबियु हाइन सुमांगना मखा ताखि अतोपा पाव मनमो पुंग निफुनिपान की जिरी तिपाइमुक लंबी बनहौख्रे ngasi nungthil pung 3 tagi June 13 gi nungthil 3 fawa jiri tipaimuk lambi JT road pung nifuganipan gi weba ban kauragani haina jiribam district ki manungsana leiba singdong lekai gi community hall pangthokiba pawmi sing unaba mada singdong lekai women's organization gi vice president haubam thoibi dibina pawmi sing phungdokre mangna hai ban asida analayeng school essential service amadi processing di konsiloi ban manung da kanagum miyo mana thawoi da tawrabadi masa masa na teksak pumba pugodabani hairi maira club singdo lekai gi president e gopi mohol sarmana JT road ki lambi asi sahi kuntra muki mamang digi phataduna lakli haujiti lambi asi pothole ngakta ngairi manipur gi manung da JT road asidagi phataba lambi leramloi manipur gi chief minister amadi MP lasimba sana jawbun lakpa matamda semba hauragani haina thajaba piramnabasu haujik phaw thabak to onthokta basi lebak thibani ban asida maira club singdong lekai na angam thakta support togani jeribam da leriba organization singna support hobiu pungkun ge mari gi manungna lenga na matik saba pakhum amata piraktrabadi national highway kuntraga tare ban kaw yauna atai khongjang kya sangsilagana khi panbe abani mamangda JT road lambi asi June 10 फावबगी मनुंगदा सेमबा हौद्रबदी अकनब खोंजंग संगसिलगनि हाइना फोंदोखिबसु लैख्रबनि हाइना सुपाउसना फोंदोरखली अतोप फावमदना लुपख्रबा संजोस गैलियन मनाक डॉलर बिलियन तरागतरे की सना याव जहाज अनि फंख्रे ममिंग चलाबा लुपख्रबा संजोस गैलियन के मनाक हंदक जहाज अनि डिस्कवर तोकिबदु डॉलर बिलियन तरागतरे की सनाना पिक थना याव हाइना न्यूज वीक की रिपोर्ट अमन फोंदोखरे हुमफुगनिथोय गनसन जोस अदु 1708 ब्रिटिश ना लुफनखिबनि मदु 2015 द फंखि अमसुम सना अमसुम अतै ममल यामबा आइटम सिंग यावबा लुफखिबा जास अदुगी अनब फुटेज अदु स्पेन गवर्नमेंट थादोरखरे अमसुम रिमोट कंट्रोल व्हीकल अमना समुद्रगी लैखादगी वीडियो अदु लौरखिबनि अमसुम मरुएबा अरुप जहाज अदुगी मनाक्ता अतोप जहाज अमगा मनिंग अमसुम ममांग अनिमक्ता याव जहाज हाइबदी स्कूनर अमा लैबुली नौना फंगनिब जहाज अनिमा अदु सही सनी सुरमलगनि थाजै हाइना वाशिंगटन पोस्ट न रिपोर्ट अमदा हाइकी रिमोट ओइना ऑपरेट तोबो व्हीकल अदु लेबा अदुगी कैरिबियन समुद्र तुरबानगी लापथोलगा फुट लिसिंग अहुंगा सुमगी सामगी समुद्र मखादा थाखिबनि हाइना रिपोर्ट अदुना हाइकी हिगो अमसुम असंगम मसुगी इमेज सिंग अदुना समुद्र लैखा अदुदा गोल्ड कॉइन सिंग पोटरी अमसुम मवोंग अमतल काइद्रिबा पर्सनल कप सिंग समुद्र लैमायदुदा तादुना लैबदु उल्ली हाइना वाशिंगटन पोस्ट अदुना मखा ताखि हाइना स्पाउस न मखा ताना फोंदोरक्ली अतोपा फावमनमो प्रोफेट इकाइबा पीबा बीजेपी लुसिंगबगी वाथोक दिल्ली दा अनिफाखरे यूपी दा युम सिंग थुगाइख्रे इस्लाम गी प्रोफेट मोहम्मद की मायोक्ता अथिबा वांगांग सिंग मरी लैनना सस्पेंड तौख्रबी बीजेपी वांगांगलोय नुपुर शर्मा की जवान लौनबा महाराष्ट्र की जीवानदी पुलिस न माकु निथुकाबदा लाकनबा समन तौख्रे महाक्ता नतना तानथोख्रबा बीजेपी लुसिंगबा नवीन कुमार जिंदालदसु महाकना प्रोफेट की मयक्ता वाकाय क्या ट्वीट तौखिबा दुगी मतंगदा जून 15 दा माकी स्टेटमेंट लौनबा बीवानदी पुलिस न खंखरे वाथोअसगी मतंगदा इराय नमिता दिल्ली की जमा मस्जिद प्रोटेस्ट तौखिबा दुगा मरी लैनना दिल्ली पुलिस न ngarang मियोय नि फाखरे इराय की लाइसोन की दमक सबसाना मियोय लिसिंग अमग संवा रोमना जमा मस्जिद तिनखि अमसु लाइसोन सिंग अदुगी मतुंग मियोय सहुम रोमना थोलखि अमसु नुपुर शर्मा अमसु नवीन जिंदलना ngang कायहौबगी वांगांग सिंग अदुगी मतंगदा प्रोटेस्ट तौबा हौखि हाइना डीसीपी सहोना पाव एजेंसी दाइखि प्रोटेस्टर सिंग अदु मफमदुदगी ताकथोख्रे अमसु फिबम अदु लाक्सिले हाइना दिल्ली पुलिस नाइखि अमरोमदा उत्तर प्रदेश की
Saharanpurda wathok asiga mari leinaba protesta hingsa thokibaduggi matangda senabani haiba miyoi anigi manung mayumsing adu bulldozer na thuwaikrabagi nonganbada ngasisu asuba police force ko loinana irai numita thokibi hingsa adu lusingbani haina maral piba politician amagi yum adu thuwaikre Makasa Tarapoina Huyelan Power Foma Topa Maruiba Paukra Mamna Tamzagi, Sip Minister na 100 days action gi plan gi thoram sing ngasi pangthok lagani Mars kungamatu English sing aniga kungamatu de was laukiba Sip Minister en bedena lusingba anaba lengaki 100 days action plan gi manungsana sangaba masu ure uyum tamba yauna numit chamani gi manungsanba thoram sing heng Imphal gi City Convention Center da Sip Minister na pangthok lagani haidi numit chamani gi action plan sing gi manungsaliba project program singi manungda veterinary and animal husbandry loisangi hospital kuntraga taruk dispensary humdraga mathoi khumbongi feeding mixing plan sing yauri aduga wangjingi moirangpali hairok laima pokpam hiangthang amasung haingangi ibudau marjingi laikona power department gi makhada 2x5 MVA 33/11 kV substation sangawa yauri Labor and Employment Solution gi makhada Fairjol District Enhancing Scheme Developments Infrastructure ESDI gi makhada anoba government ki ITI sakanabagi ure uyum tamba amasung recognitions of prior learning gi makhada Labor and Employment Department gi state returning singi damak miyoi lising mapan ga samri gi skill development training program hawdo ko su yauri aduga numit chamani gi action plan gi manungsana Manipur all age pension scheme gi makhada beneficiary lising taraga turukta makhoi gi phangpham thokpasing phanganba amasum social welfare solution gi makhada sub ministers widow pension gi makhada beneficiary lising tarada makhoi gi kanabasing yenthokpa gi thoram su yawgani haina pausna makhata na phongdorakli Amaromdana Horticulture Department the High Court ki order Assistant Agriculture Officer ki recruitment role gi matungina pangthokadabani Manipur lenga ki maruoiba loisang singi manungda ama oiriba Horticulture and Soil Conservation Horti and SC Department gi oina makhata na pangthokadaba loisang asigi Assistant Agriculture Officer AAO gi recruitment singdi loisang asigi recruitment rules 2012 ki Provision sing section na ngak na pangthokadabani haina High Court of Manipur na direction pikre High Court ki direction asi tha asigi tareta Justice MBH Muralinder na court asida file torakhiba writ petition civil number 367 of 2022 lokhatuna khanaraga pikiba direction singi manungda yawani Namit asida kona pikiba tunga direction singi manungda January English singaniga kungani thoigi ahan masayu laingaki confidential and cabinet department na cabinet mi phamna laukiba warep ki matungina thokiba notice amagi matungina loisang asigi horticulture assistant field consultant singbo assistant agriculture officer sing oina absorption regularization taunabagi damak thokiba order adu election gi model code of conduct lakhibadagi taudana leiraklaba matung me taraga taru english singani ga kungani thoida thokiba order number 1476/2021 Hais AC gi matungina assistant agriculture officer oina appointment pi ki badusu court asida file torakliba WPC number 367 of 2022 asigi warep ki matung ingadabani haina su khanki panbe yabari court asina tungan petitioner tarana civil writ petition asi file torakibani mahoi gi petition asigi respondent sina commissioner Horti and Soil Conservation Commissioner Secretary DPM sum Horti and SC gi director ni officer of machine official respondent sing oiraga private respondent sing na miyoi taragumdoi gi mamingsu hablakibani petition asina court wakalibana private respondent oiriba miyoi taragumdoi asu assistant agriculture officer sing ohenbigi thokriba order adu sarhanbigano maramdi loisang asigi grade 2 officer sing gi rank ta leiriba post asigi matangna court asida file Taurakiba atopa civil writ petition number 61 of 2022 house pending the leiriba du order asibu hairiba case asi panduna leiringaida tholakko order ni haibisini loinana loisang asida tongan bi scheme project singi makhara sijinarakliba contract employee singbo assistant agriculture officer gi hangduna leirakliba phamsingda absorption natragana regularization tawhanbigano haibisini petitioner singna court makhata na phongdoklibana makhoi loisang asigi assistant agriculture officer sing oina recruit tawada qualify oiraga agriculture horticulture gi graduate post graduate sing oiduna lenga ki thabak thiri miyoi singni haibisini haukiba kumja
Englishing aniga taraga nipan gi June 13 loisang asigi director na thokiba notification magi matungina Mission for Integrated Development of Horticulture MID High Ski makhada Horticulture Assistant Field Consultants 11 launabagi damak walk in interview pangthoklagani haiduna lakthoki makhoigi thagi turomna sai amagi oina lupa lising kunni hairi hairiba walk in interview aduda petitioner singa sigi manungdagi kharasu saruyaki aduga interview aduga loinana written test na singbadi pangthokidi haibisini makasa tharakpoina to perform Indian Army personnel ani mangkiba numit taraga mari ni sukre Arunachal Pradesh ta posting taaduna leiba Uttarakhand gi tare suba Garwal Rifles ki Army personnel ani haukiba me kungani pandagi mafam khangdana lakli amadi makhoi ani gi matang hauju phawbi oina sap sap langla langjin puthokpa ngamdana leiri thiba khangdana mangkhraba Army personnel ani edudi Harendra da Neki amasum Prakash Singha Ranani Army officials sinudi makhoi ani tutorial Iraq na dun siramba yare haina thajari adubu laikidraba personnel ani gi imung munungi miyaisingnadi wapam adu yaningdaba phongdokibaga loinana isingda Iraq na dun sikre habigi khudam amata mari leinaba officials singna puthokpa ngamdri maram maduna authorities singna makhoi ani gi langla langjin athupa matamna puthoktuna lehoriba imung munungi awaba singna kokhanbada mateng pangbiu haina appeal torakli thaudo asi Union Minister of State for Defense su khangan khari atopa pawmana NSN IM yauna bo hotnaramba naha ani fare lona thingba thamkraba lahulup NSN IM yauna bo hotnaramba Assam gi naha ani Sadia police na ngasi fare hari hiramasi ga mari leinana Sadia Superintendent of Police Puskin Zehina phongdokibada athingba thamkraba lahulup NSN IM da yauna ba Sadia dagi naha khara NSN IM gi kem tana satnaba hotnari habigi akaknaba pawng fanglaba matung mikupna humsingna police personnel singna Sadia gi akoibada section na ngak senduna lakhibani ngasi nungthil pung mangarum tarakuna hani yamna singnenengoi oba mongda hatu lakho ubadigi makhoi ani phadna wang pong sathabada makhoi masana yana NSN IM da yawnabagi damak tholakhibani haiba khangmangam khibani ASP na makhatana phongdokhibada pharaban ha ani edudi Sadia dagi Mohan Dole amasum Krishnram Milini social media gi khuthang da lahulup singa sina sahi nauriba na sing araiba mong da thiemduna recruit tawbigi thabak sing paktakna na sathari alpha aina social media bu makhoi gi recruitment gi khulai oina sijina duna lakibani social media gi khuthang da alpha aina recruit tawkiba na kya hauji Myanmar leiba lahulup sigi kemda training pibigi thabak sathari haina thajabi yaba pawgi likhun sing su makhatana phongdorakli Atopa pawmana railway staffers singna gang rape ki thaudok film namkhre Asian ba train amada naha oribi nupi amabu gang rape tawkhiba suspect singna victim madubu blackmail tawna bigi damakta thaudo apumbadu film namki haina Karachi da police na local court amada phongdokre do news ki report amana hai case adugi investigating officer inspector Habibullah khaktana masi judicial magistrate south Nanwasta submit tawkiba report amada pankibadi me kunga dreta masai sai kunga manga surabi victim aduda sexual assault sathakibagi maral railway police na lanai sienaba Bahaudin Zakriya Express ki staffer manga fakibani thangja numita suspect sing adugi physical remand gi matung loiraduna Ayona makhoi bu court puthoki amasu makhoi bu railway police custody da thambagi matam sangdokpina waijaki ayona ma ki submission da haiki madudi wang pong sathaba matam na suspect sing aduna victim adubu pali 9 rape tawbudana tana ma pu kanamata da wari di thokpa ngamhandana ba thaudu odu makhoina film sunamki Ayona makhatana haiki madudi fara suspect manga maki cell phone sing recover tawduna footage laukthokna bo honaki amadi yoram liba footage adu analysis ki dama forensic laboratory amada thaki crime da thokiba numit aduda suspect sing aduna set chakiba uniform sing adu koi thiba mathau tai hainasu magna court thamki atopa pawmana PUBG da mai thiraba nupa masa ama thauri yalaga sijakre Online game PUBG da maithi bananglaba masagi sei taraga taruk suraba nupa masa mama ki marup mapang singna kariem nabadagi mathanda sijakre hari thaudo du numaisu numita Andhra Pradesh ki Krishna district leiba Maseli Patanam town da thokibani nupa masa du online game aduda maithi raba matungna mamana bisinga duna kariem kathai narakpadigi ikaiba pokhi madugi matungna mak mayumda laklaga ceiling fan dagi tharu yalaga sijakibani hari report kharagi matungina nupa masa do Congress party gi local leader amagi masani mak PUBG sanabada laisuraba angangni hari
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯒꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯒꯦꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯔꯦꯝꯅꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯤꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ